Imagine you could leave your message in public space, anytime, anywhere, and forever. Da internet tehnologije idu u korak s vremenom, svojim primjerom potvrdili su ovi mladići. Njih trojica kreirali su novu socijalnu platformu Hook. Hook platforma nam omogućava da pratimo naše prijatelje u realnom vremenu i interakciju njihovu u realnom vremenu na Google mapi. Što to znači? Svako od nas će imati profil, slično profilu na drugim socijalnim mrežama, na mnogo jednostavniji način kreiran. I taj profil će se vezati za mobilnu aplikaciju, odnosno u trenutku gdje se nalazite vi, mobilni telefon će slati signal GPS-u i na Google mapi će se ucrtavati vaša trenutna lokacija. Gdje se tačno nalazimo moći će da vidi grupa ljudi ili svi u zavisnosti od toga što izaberemo. Na prostom primjeru to izgleda ovako. Recimo da hoćemo da upišemo koledž u inostranstvu, a ne možemo doći do informacija studenata. U ovom slučaju možemo samo na Google mapi doći geografski odrediti tu gdje je koledž, doći na toj lokaciji i onda direktno kontaktirati nekog u studenta. Mi odmah na licu mjesta vidimo ko se kreće tu i odmah možemo tražiti neku informaciju iz prve ruke. To je recimo jedna stvar koju nam ne mogu omogućiti druge socijalne mreže. You can leave any kind of message, text, photo or video. Kada počne da se koristi, nova socijalna platforma će također omogućiti da, osim profila, ljudi mogu ostavljati takozvane hookove, odnosno poruke u vidu teksta, fotografije, videa, audija i to baš na geografskoj lokaciji na kojoj se u tom trenutku nalaze. Recimo, sada ja mogu na ovom mjestu upravo gdje sjedimo staviti hook i reći nešto o ovom intervjuu, poći neko ko sjedne posle mene, pročitat će baš na ovom mjestu to iskustvo o tom intervjuu, da kažem, ili da li to može biti u nekom restoranu, ako naručimo hranu, svidi nam se, ne znam, možda neka salata, probajte ljudi ovdje salatu, super je pođem i kogod sjedne, naće to. Ideja je nastala prije nekih otprilike godinu i 2 mjeseca, otprilike tako, kad smo se sa tom idejom projavili na Mobile App Camp takmičenju u Makedoniji, u Skoplju. Sama ideja tada se zasnivala na ostavljanje poruke u prostoru. Iz Makedonije su donijeli pozitivne reakcije, ali i nagradu za najbolji dizajn. Nakon toga nastavili su da rade i stigli do e-lens takmičenja Big Idea. To je takmičenje znači bilo kreirano za ljudi koji rade na e-lensu. E-lens je inače platforma za povezivanje freelancera. Znači ljudi koji znaju nešto iz programiranja, dizajna, videoprodukcije, tamo nude svoje usluge. Iako je prijavljeno više od 800 start-upova iz cijelog svijeta, njih 40 ušlo je u polufinale, a 8 najboljih, među kojima i Hook, otišli su korak dalje. Bili su sa 7 lokacija širom svijeta i mi smo bili kao 8. lokacija sa interneta. Jedini smo mi ušli u finale zahvaljujući korisnicima koji su glasali za nas. Svi ostali su ušli zahvaljujući sudijama u finalu. Međutim, u finalu bila je ideja iz Kopenhagena koja je bila bolja po ocjeni žirija i oni su pobjedili. Sama takmičenja, kao što je e-lens, kao što je Mobile App Camp, su vrlo značajna upravo za ovakve projekte. Zašto su značajne? Pa upravo zbog toga što na takvim takmičenjima vidite gdje ste vi u svemu tome. Vidite da li ste u toj nekoj priči isti kao ostali, mislim na start-up zajednicu svjetskog nivoa. I onda možete da znate koje su neke vaše greške, šta treba da ispravite, šta treba da mijenjate, da dodate, u kom smjeru da idete. Imagine following your kids through a map and let them follow you and communicate with them every time you need to. Ljudi pitaju kad će to sve biti, kad će to u javnosti, kad oni to mogu da probaju. Mi ćemo truditi se da to bude što prije, ali da ne trčimo sad, da ne izlazimo, ajde kažem, u javnost sa tim nekim stvarima koje još uvijek nismo definisali, da bi to sve bilo kako treba na kraju i da taj proizvod stvarno bude kvalitetan i da ljudima koristi. Koristit će i to da se mladi ljudi vode njihovim primjerom i razmišljaju u pravcu inovacija. U međuvremenu, Marko, Rade i Ivan savjetuju da pametno surfujete internetom i da zaobilazite pojedine portale. Ja bih im savjetovao da se okrenu portalima koji nude tutoriale za učenje i programiranja i stotine nekih drugih stvari, jezika i svega drugog i da će im to mnogo više koristiti nego recimo igranje igrica ili gledanje videoklipova.